kwa kamara usine na maono magi turenda tu tuweka introduction ya heshimiwa then Rose tukora tureketie ndona heshimiwa meko ndenda kulia na timu ya Githunguri heshimiwa cia kiothe tafadhalini kwa heshima yes kwa heshima madam huyo mrona haha etako mheshimiwa Wamboi Moreiroe haya mheshimiwa Rahab Moreiroe tafadhali Mheshimiwa Vitochea wa administration Moreiroe Nasui Mheshimiwa Wasera Ann Moreiroe Mheshimiwa Ticha Cute Moreiroe haya Mheshimiwa Zipi haya Mheshimiwa Wagoi wa Kumakia haya Allah Mheshimiwa Juliana akuwa kule Thika pigeni makofi. Bora Mheshimiwa Murima. Mheshimiwa Mose akuwa kule Githunguri. Bado rumete kwa yufio Mheshimiwa Murima Moreiroe. Haya Mheshimiwa KK kuwakia ba. Dobu. Haya Mheshimiwa Wasianda Moreiroe. Dobu. Haya Mheshimiwa Brian Sinasimiu. Haya kunaye Boro Mheshimiwa Mandevu. Mheshimiwa Boro kutoka Kameno. Mama anaitwa Mama Yo, sio ameenda wapi lakini alikuwa. Sinajua Mama Yo ulizimba. Si amesimama na gavana. Sasa sijui ameenda wapi lakini huko. Mheshimiwa, nasa nataka waheshimiwa wa Githunguri wote wakuje, wale wamechaguliwa wote tafadhali kwa heshima. Sasa kulingana na mheshimiwa ndio Githunguri ndio munene atoke Moreiroe turenda mheshimiwa mmoja tonwa mwana itoe Mr. Parliament introduce me hapo. Thank you very much madani ya Osho. Amen. Ado moko molega. Mheshimiwa Wanye Toko Motai. Orioke second last born. Mheshimiwa Kang'ethe. Neiba witoa haikino Mheshimiwa Sakiti. Na nyebikia neiba wa Mheshimiwa Githunguri. Wa mwaka ite na kila gerio. Mungi tenia msalame. Haya sasa ndio tukaribisha gavana. Ile gavana ya Kaundu tuona matawa maruthu tondu toimana guku twaikoroka guo mundu mugina kiremehera ruthu wegora murutete na gavana ona ithuĩ tũtigũkĩamba kwaria mũno no nĩtwakena na he kaũndũ twamemonyete nĩguoi oũguo ruthu ekĩirwo na ithuĩ twĩke atĩa nĩguoi macio maingĩ sasa tuchukue mikono yena kwa makofi karibu gavana wetu. Asante. Leo tuiguithanie Mheshimiwa Ruth ni araruta wira mwega ndarageria tahurira Ruth makofi mega mumuhurire ruhi rwega Ruth ni aronekana ta ele mundu witheru githe ndarutite wira na njira ĩrĩa yagĩrĩire kaundu kau mwagweta ri karaima ngoro-ini ati Ruth ni witu nginya 2027 leu mutumia uyu ni arutite wira mwega na akerutaniria leu ni ona ndigukimakite njiguite akiuga ati kinya ni ati
Leu ngoragia atiriri ekuriraga munga agika atia we munga ndakwa gukorwo hana gitambaya ini akigira maithori munga endo gacoke kureka ruthi arire pole tikwenda gwitu ndirakuhiana turikanire matawa magithe ti mega ndetu matiroka wega leu mwecimu Ruthi okire na niekunjirite muthenya anjira matawa maitu ekirite barukia na uria mwira twina matawa mangi orota maya magona ni maingaingi tuguka twikire mau makirika ningi tucoke tuongerere mangi tugikinye mweri wa gatandatu wa kanana ino githiga haria hothe wathie hahiana ria guku kuhiana muthenya wa umuthi leu mundu uria wikaraga nyumba ino ri na aria maikaraga nginya guku nyumba ici ingiri mundu githio na angirekio hane matatu utuko na thaa 8 ndeguto ini githio na maundu ma waganu matigukinyiha nyiha mundu aguthie nduka-ini kana no ni irio roimiria kana kaundu ureka githio ndugukiumira na uthio uria mundu mwega na ni ureyona kana ga cukuru gagithie cukuru rucini githega ona gokira tene gathii kugero haha na no kareyona onako wira ucio githio ndukiri mwega twina wira muingi guku githiga turutite na ti muthiru ona ti kuota ya wira uria turenda kuruta ni twarikanire na ni njui ni tondu wa mahinda nikio na Ruthi atanatinda agicokera twambiriirie na kuga na gwaka mathukuru maitu ma nathari maria twitaga ECD kite tugiakaga mathukuru maria twakite ngwiciria tutigitie mathukuru maigana twakite mathukuru matandatu tugatigia matatu ne tuthiete wega na mumenye mathukuru mau atitie ati ni makuerera tukorete mangi marakitwo ni andu ni kwambiriria kuma noti mathukuru mothe magithiga hatire oro no mwe urari mwake ni thio twaka mau na miaka 2 uguo ni kuga Ngai atukinyeria tugikinye mwaka wa 2025 tugukorwo twakite mathukuru mothe na riu mukimenye na muherutha kwanza nyambe ndi muherutha ndiona ni ndirarora gukinya ngona ta ngwiconokera tondu wa riri ndukundu guku ndindaga guku uyu wa matangi ni oka riu ningi next week ndenda guka ngoka tondu riu ningi next week ndina basari ndenda kumurehera na basari icio ndenda tuke nacio tumunengere basari mukinyirie ciana iria cithiite cukuru na nigetha Ruthi ningi amwandikire fomu aria matano na hindi iyo nao mone Ruthi ne mwirire toigire basari ya mwana wothe ni 5,000 iria nini muno na mwana wa boarding tugaceria tukamunengera 10,000 tukirikanira mwana wa Goliai wa Ndigwa ucio tukanengera scholarship agathie guthoma kinya akarikia ndi tutirathie wega maundu ma guku ni njui heto maundu tunini tutigitie tu twa varavara tou ni ndirathie ngiraga andu varavara citu he wira ndirendaga kuruta na ni hindi ndiracokaniriria maundu mega no twaigire ni twambe kwanza twambiririe na maundu ma cukuru riu tugukwa mieri ingi 5 ni muraiguire twarikia kuheana basari ni mwitwana ni turiaga cukuru thiku ici twaguku ni turiaga ndi tutiheagwo itumbi na tukaheo curu na tukaheo iria turacoka turarikanira twarikio guo Jumatatu ni mwonire ni twaheire twana mabuku ma guthomera riu kana gaku ndukaguragire mabuku mariguragwo ni gavana nigetha gathome kaundu karia kena gathenya kaundu ka varavara na ti ati ni tondu gatingirutika ni tondu mibango turambaga kurikia no ya maundu mau tureka nigetha njoke njikire varavara maya makwa mariaga ngima turutire wira varavara cia guku tugikinyia Dithemba ino gutire handu mundu gukorwo akiraramika ni undu wa varavara na ni muwi twarikanira na ni muwi wa matangi ndaragia uhoro wa maheni githe muti uyu guo maria mothe turikaniire haha githiga nduka-ini kuma twarikia kwaria twaigire haria tuke twake thoko haria mwena wa Kamba twake modern kiosk haria githiga matuka-ini nigetha muri wa kabiashara kanini wale wa kiosk ure wa kwendia tu nyamu twa M-Pesa kwendia matumbi kwendia ndo tukahe mundu ga kiosk kega modern kiosk kena nginya thitima na ndurari hiyo ni mundu ona ciringi orona imwe tutiguthie wega nigetha githiga itu yagire thoko ni weyo mathukuru ni twaka tugicoka Ruthu ngwicire ni kumwirite hau mbere ni atwirire guku gwitu ni kuri matora maingi twina mathina wa mai
na ngicoka tukiheana miberethi kilomita 10 andu mai na riu tondu ni njui tutire turarikireria biu kuria gutigaru Ruth neguka nigetha ndimuhe miberethi riu nie no nie ndirecokia nie ndicokia onanie ni akire nginyagia onanie ngecokia tondu ariri angikorwo njukaga tukonana ngamuririkana tugacoka ninge ngoka ringi kinya Ruth akanjira ndehe tucui ngarehe mbembe ngarehe fertilizer ngarehe mite ya avocado na inyue andu aguku miungu na andu aguku githigera ima kuigathira ona mutanjirite Merry Christmas ona mutanjirite Happy New Year atiriri ndimuria atiriri nie kai kiwendo giki gitu ni kia mwena umwe ti kia mena yeri nike nie ndiramu miss nike kinya ngoka ngatumana na inyue todi sonekana wavio nie ndirenda riu no ningiona hagatagati-ini ri mundu ndiragwikara akiririkanagia kana tutikeinaga tukaiganjiraga maingi kuna ni ona nyemukandirikanagia na niguo ndera andu aitu era twi ndugu ta inyui wona wahuruka ngono ngondu nduri na kindu gia kunengera gavana ri ni itanoko koya gathimu gaku ukanyandikira message ukanjira gavana I miss you no anyitana nigetha nani ngaigua ndi mukenu na nie ngioka ndinoka itebangite riu no ngono nguhitukaga kanyamu kanyu ndikohete haria kari gatingiahutio ni mundu kogo ti ate nguhitukaga ngithie itari na kanyamu kanyu ni twanyitana na riu no ngo ni utuku tondu gaku no nginya gioke gwatire kana tiguo kogo twibange no riu kiria tugwika ri rucio githe ti muthenya wa ramithi kwi muthenya wa ramithi ni ngwibanga